Toho di tutur raja nami dihatau kamuna ng busur hamuna masagatong na pinatuba namin. Jala sobu tutu uas muna manginum ayat na tiyo na tinahong namin. Pero rohan namin na raja namin na hurang bal garubi jala na hurang tabu. Alay bos rohan namin marhita tamiyang muna. Ang giya niya dari na mangihutong. Sa ilang martabata ba matutu di hami. Parhitian ni pasu-pasu na siya tuhatay. Asa mo siya diari na mangihutong. Totong buhay patupang namin na dumenggas siya ni jalan na ubalgas siya ni. At tong doon na mga raja namin sa unay doon na tua-tua. Asa bawa na marhalto matutunan niya gaya tatirabiya. Oras matutu kami nakaring naman jalo so ni madiha mo na hula-hula namin na mga liyan. Nang so ni nakaring tutura dyan namin. Iba dek si mudurudur. Dek sahat. Sayang giya matutu diari na mangihutong. Saya ulur matutu kami tudulog ng tutaruan. Jala dek sahat matutu raja nami asang giya matutu. Sahat ma akan na huli na linggan marhite tamyang muna. Nang so ni dohot dek si Tio totong matutong dohonan nami dek si Tio matutu raja nami. Asa Tio matutu panilan nami tuari na mangihutong. Totong matutu dohonan nami so na do ni na tua-tua asa bagok na marhat tumatong na niagata tirubiya. Horas matutu kami pergiling umuna na majalo. Salam tuganda na matutu di hamu hula-hula namin na mangalayan. Jalan aking na nga manuku matutu rajay. Di panggabihan di sitakas ni si bangano ng batu bahami ang guhatana jalan idok na raja nami panggabihan panghuraso to lang. Mawala ada mga raja ni pamuhuran namin. Nung atupakas tutulu marbuah-buah mo. Si gabi-gabi si horas-horas do. Buah-buahmu las rohana ni mabege asibat tong rohana Tuhan di sibang anotong nauk kapar saulihoni pamurnas may badan saudara la tubuhi si pasitat panaili si baulak kosaloja di maniak holi-holi amang baru marakop donauli mardongan na dengdang siapop na sumam na hudul sidongan na sumam na magdalan asa dia ma akop na dia ma nidok na takas samu marbuah-buah adong hatani na dua-dua mando plating ni bunuh duri jahit masih jauh tak siakum ni hatan nauli dia masih taring utang tung manat mahamu takas marbuah-buah sidopoti mahami amang baru Grabe majalah horas tutur raja nami nama anak kasih matutu raja idok na tua-tua na sa martapong belum suhubi margota belum nilepan marakuk do tutu nauli jala mardongan do na denggan siakuk nami songon na hudul sidur na songon na mardadan. Si takas ni panggabihan par horason ni raja nami takas mahami marbuah-buah. Raja nami raja bulong. Diari-ari ng salpo. Dinaro kami tutongan ni bagas ni raja. Ima na pasahaton na sulok di rohan nami. Ima dinang taulahon raja nami marbusaw. Laos marhitelo raja nami. Ima dinasugot. Dunang sikop majalo pasu-pasu pardongan sa ripeon. Ima anak nami nagabi muna. Buru muna nagabi parumain nami. Nung gabi itu sikop na sila majalo pasu-pasu pardongan sa ripeo. Sayang giyak matutu marhite tamiyangta. Asa marurat gabi matutu na sila tutoro. Ramos margunong tubijang. Mardak katu siyawan. Marakit tu habirang. Di salani raja nami. Narap udur hita nak itu bobo ni alaman nami. Ima alaman sikap ni bagas. Bagas haloron ni nauli. Bagas haloron ni naringgan. Jalalau sadari raja nami. Dinanang roh kami pasahato subani adat subani hom. Ima ada nagok turajai jalalau sadari madatong raja nami pasatom nami ima panggohu di sinamo di buru ni rajai songoni ma raja nami sitakas di panggabi para perasaan gabe ma amang baru namanggarar ada nagok maha muhabe apala ditiket tuhami hula-hula mo lasi tuturohan nami nung api tulilin nami pawalu jogian nami nung atiur ni binami adot kamu raja ni pamurun nami marga purba nagabe manggohi hajut nami Ope hatau kau mang baru. Mau lihat matutu raja nami. Dinang takas kita marbusaw diare-are ng salpo. Sonari pasaton nami ima panggohi di sinamo ni buru ni raja itu 2 juta nami. Gabi maro mahang. Dia buru. Jadi songoni ma raja nami.
Doain pero mahami sa mga radi marajay pasaton namin matutupang gawin ni selamat ni guru ni rajay 7 juta na. Hatahok kamu sa dia pangkal na 7 juta na manggohi do. Jadi mulai hati matuturo siya namin. Tinang marpulus sa kita diari ng salpu. Nung ako patubahami 32 juta gudang ni sinamot. So nari pasaton namin matong ima pangguhin ni sinamot ni guru ni rajay 7 juta na. Gabi mama ulit pero mama. Sononi madihila na mardongat tubuh para niyo putara ja sonak malila sonin nang diburu bere babere. Didong asahuta tarlumo bima dihamuna salhu na horong ni hula-hula nami tulang rorobok nami. Di arena salpu dinaro raja ni pamaruan nami tu bagas nami takas di sino nga masih paulo luak kami sinamot ni boru nami boru beremu pahokumu gudang na 35 juta rupiah. Hadi-hai nung ngadi pasahat nasida 32 juta. Apalagi dikion dison mung ngadi jalohami panggohin ni sinamot na orang goki 3 juta naik. Ima buah-buah nami raja nami. Jadi so ngarima ginang udah. Dison nung ngata jalo panggohin ni sinamot mung ngagok be sinamot ni borutai tajalo. Pakai malas maruham. Hata ni dua tu amat do habang apori malipi. Habang ngongang marbabang gabi do persinamo nauti gabi do tong persinamo dagoda tuk songon dia persinamo di borutau las marohang tangyak kong tua kaari na mangihu tibu gabi borutai tibu mamora asabui las rohat tabenon na ubal gasiano pasatong na duhida dua jalo man gabe bang buru molo sinamok na hujalo hami sinamok na hidul may tuha suhuton alay hami naro disom tumas setorok do hami ikut sudi mahami tadamu alay parjolo majo siya suhinya pang nopadi pasahat tamu majo parjolo tu si jalo bara asi mangusong buru sono asa si kopi na kanya tuwo jala jepang gurguri nain na Pasatan. molo awnya ngayas rohakku alai di pasingot parjolo ma tu si jalo bara asi mangusong boru si torus tomar tudu kamu jalo ma tulang nami masih jalo patulang maparjolo si bajut pak si jalo papariba manang parorot si lalahi baru si mangusong matuduhamu si magokon baba Andre si mangusong buru marbun imasuhin yapang nopati hahani parhudul legar-legar tutur di hamu warga sini agak masih belga do sinamok di burutai di jalo kami alani sia sinamok nahu jalo kami pasahaton nami matu hamu unang berek kamu bilang-bilang na tung ias ni rohanami do nalau pasahatot tu hamu na hahani parhudul nami sinamok nahu jalo kami dilek kami di hamu di iba jadi tujuan nyario takas andorok so di pasahat tami pinggan titik marak kubon jumbo luhu pasahat tami buru nami duhamu ni andi jolo nami buru si mangusong do ale pasorohan nami bolo di jolomu buru ni sinaga mawek kamu sarupa nahida kami pangitu hamu apa inundung molo adong diak ka ulaw ni buru tau molo tung hami di jolo kamu siap pudi molo kamu di jolo do mahami bangi siap pudi sisa datang yang mahita di baru tahun asa tujuan nyario rak mengajari kita asang giat
gabe boru na burjuon di tonga-tonga ta hela na burju sioloi poda. Jadi soal dia be sinamok nahu basahatami nahu jalohami jabar titik marakub lasmaro kamu majalo titik mana tinopak bodong les ni rumah tuk soal dia be nahu basahatami tuhamu tuhatta posrohatta pasahaton na tuhita gudang pasu-pasu. Jodo tu bere nami dohuk buru nami bere dohuk buru takas nak ngirok baba mulungang na dia pe adong di payang upor akaulaon selas derohan hami ma parjodo dapat tu buru dah perkasidaga nakinga takas di pasahak baba jadi dimulai sadarion hami saluhut na marga sinaga nadong di payang upor marang di tanah pasrahon baik be di guna pasuki di sedario beru dianggap kami mago beru sinaga molo tunga dompe dia kana kurang di baris keluarga dia sadiat berkeluarga alai harap bahan nami da boruda beru sinaga maho dok apa nak kini para julung mahoro tu hami marga sinaga da boru julung maho beru mengalu ada tu hami ni omma takasan molo songo naga inon abar dulu dulu hatta nyoma songon anak ni abang nahina yangi jadi ya saga bidahu akan ulin nadingkan sisuruh pakaton ni nak kiningan imah para nami si bangusong kali pasahan nak kisongo sinamot manang bulim tu baba di pasahan tu hami ima tandan hami naung mardus neroha naung jadi mahose dari oburu sinaga adi pasahan tamu nak kiningan songo dua ni sinamot las paruhan nami ucapo kami metutu pengidol penai nagawisul beru sinaga ma guru muna mulai dari sadarion tomba songo dilok na dua ope jawi hot di bulang-bulang na manang ise betu manang boru ni sebe dialak bere nami di sadarion ima boru muna boru simbang ucong boru sinaga mai mulai sadarion Gabe ya. songo nima saat nyata di hamuna hanggi nami simbang ucong malati ma Mau lihat ini hamuna hangani para bulan ni. partu sino nian sarupa do sa betul da tujuan nami sabararna hami do roma jalak kamu alai gabi masih akut ni horas jadi asa masih jalan kami do tahani parhudun nami bolo boy mening karmanyan asa sudi hamu di jalak kami karena kita seperti
Nanu julo mga kanajuli pa budi. Budi maroha. Daw ko sudah doon may jalaman namin. Jadi diatur majo. Unang ngarong di budi be melingkar langsung. Peng matong buru sarma tua sa mang buru tunawar nini tunamar noro asa adu kena tubuh kuni horbo dari pasakan na tulopo nang mau ang buru sarma tua bagi tahu tu sa matong sunawar nini sa matumar noro majulan pas na ang buru Cari pasal-pasal bisa jurul tengani berpenting apa sonai tapi yang nak ketong kahula-hula asa keluarga na bahagia maamu keluarga situjur saudara wata normal bicara wala tagutol wala nak keluar hajar nak orang mengajari saya nama sarma tu mau wala nak muda asa ada ajitan na hatan yang itu berdokong
naborat tahu naran na rangi pas teranggoman. Kemudian mulai dua nasu jadi sirang tuh di mana yang harus teranggoman. Matutu. Nago, terus selalu semua tanah berdua nama dokor, sebuah anak menatang tuh sikur dia itu tua. Tubuh anak paham tuh guru dengan mudah tong sah tua. Matutu. Kata ni anak nama kan. Siang ibu tadi pengantinan. Sampai kamu tu nak masuk ke balik. Masih
sama kalian bukan karena setahun 2 tahun lagi berteman, sudah ada 4 tahunan. Jadi tadi dia kalian pegang janji Tuhan ya, adalah guru. Jadi harus kita ingat, jangan kita lupakan. Jadi semua di backline soal ada mantan bela. Jadi ikon gonone la doon kumaraga tanda. Lanjut Mang Boru. Jadi kita biasa mengarade Pak Grace kita si kok Pak Grace iboto na Pak Harapa si Polo Paror Opungriri Sinabela Pak Soima Purba Opungrido Purba Ditikyon romahami pasatur ulos nagajak si Toro Prabu dalam nami marpangi dua tu amat tade bata asa dihamu saluhuna namaraha marangi somani namar boru dilihat Tuhan ta torong di pinoper gajang ni umur saat tamu saluhuna liling mangulu saat sudah gabian jalan totong di masuk-masuk di pengantin na dua lain nami si Purba doho di boto nami si Rona deh di son mga hula-hula muna sudedo hami ngarap di son ima na siya pakabaru siya nuh maruhuta di son songoni siya berapa surgit om malas roh nami dak pola godang si dohon nami dan pola godang siatan nami marpangi doa kami tuho dina dibuka hamu para rumah tanggaon jangan hanya berani membuka rumah tangga tetapi beranilah menjalankan membawa berkat bagi sesamamu terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan para musik nami naik pasatan ulus mahami siat sonak malila ibu tamak do ende sonak malila bahan boleh Raja Pertiwi
yang kami datang betul nomor 2 kata angkiat di rumah tangga benaun, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut Allah. Dan kepada bereku, ya jangan mengharap kesempurnaan, tapi kebahagiaan datang menerima pasangan apa adanya, baik kekurangan dan kelebihan. Jadi soal dia kok kupe dorong ketemu itu muaing mau sekolah naik kelas kilo atau bila akan dijalu baru deh elang kan itu mereka kisah. Jadi dia mau tujuan beliau lalu sehat naho pak soalnya akan kabirin amin asing sedangkan yariran benda ya itu hanya orang benar-benar sudah disirang tapi orang masih wonggo taki majalah barang kalian majalah galigi saya dulu bari hamu anak patahi barang dokter maboru pas-pas dalam parime vision buat kami sama ulos satu bagian keras sah mampu tukang gabian sah mampu tokong saya tokong di rambut dia besok harus sebulan mulai tidak mereka di besok Sony kalau anakku dihangat sama keluarga besar itu sama Ida, waktu kami makalason, pesta pamasumasuan ni berenamion. So dia las kami dah kami pesan ulas kami. Jadi lepas semua ida tusihat nama mau baca mau umurmu, nunga marhela ho, nunga tambah anggota keluarga, nunga tambah belongan mau martukar kita ida, sehat mau ida. So ni mana hulak ini mau berenam, dibuluh ho, kamera ida. Omak jadi nomor keluargaan bere gak ada yang sempurna ya. Kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai kekurangan. Jadi saling mengisilah, jangan saling menyudutkan, saling membangun di dalam keluarga. Yang kecil hilangkan, yang besar ditutupi dalam kekurangan. Jadi mahamu bere nedua jadi keluarga yang takut akan Tuhan, sayang kepada orang tua. Berjuang bersama tua dah bererona, aku bera nak kita boleh simatom loli na. Itu kan berjuang dah inang, bersama tua dah inang. Ini sudah berjanji di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar keluarga ini menjadi keluarga sama yang takut akan Tuhan, membahagiakan juga keluarga baik itu purba demikian juga Simanusong. Di mahata kami kita pedongan mami ma 5 juta. Kayak mau lihat sama bertiket tidak ya kami mau lihat mah di tuata mau lihat yang kita selalu terlalu mau mah di mana nama buka rumah tangga na iba na budang hata itu naung di pasahan ni bulan-bulan sakit torok selalu nak terlalu mau mah kata ni tuata nak kira ang ginalo muna di bagasan joro ni tuata ima pihak kamuna. Jadi modos yang kami songon ulang-ulang muna nasian paya kumbon madokon selamat menempuh hidup baru, semoga keluarga yang baru, keluarga yang berbahagia ke depan. Asa songon nadok ni nadok merohonon nami bisar matani hari poltak matani bulan setubu madiamu anak nama Lomasari dohot boru raja banok bulan. Jadi tambah gabi itu modal sita doan. Ari mudo gabi molo marsi Paulo luar. Asa sama solo saat botian. Nunga saat be pamas-masuan di jolon itu hata. Saya matu gabian saat matu parhorasan. jadi dalam mau suka mau di dalam tahun maupun tulang rumun baik kamu mah laguna arbab Babuji
Korong ni hula-hula dohok tulang nami. Mulai sa gijang sa tutoro. Bawa na ni nami si Regar. Bawa na tulang nami si Tumora. Tulang Bakara si Raja Uluan. Tulang Rorowo Tabba. Hula-hula si Naga. Hula-hula na Marhamarangki. Banurea si Raja Parna. Pandiangan Manulang si Tumora. Hula-hula na Poso, anak Banjay, Sinaga, Nenggolan, Siringoringo. O basta tayo mga particular to. Nakatay mahita amang buro. Grabe na dyan. Nung saat di ami ang kahula-hula muna mulai siya po nangyari sa tuwag kahula-hula na porso. Maulia te pataro turi bata di bagai sa tikyon ala huberet kami dohamu marlas ni roha. Jadi kebedo doami hakka hula-hula muna marlas ni roha. Huberet kami dulu no dengan dari kamu. Huberet kami masih olo-oloan dohamu na marhula-hula na marhula. Ope siap kami songon hata sah ni pasa nalau pasitaton nami tunyon boro nami doh dara nami marhiteo siap kamu akamamboro asa tubuh lelak lama tubuh si koro di dulu ni purba tua hatok ma tubuh anak hatok tubuh boro ni boro nami doh dara nami doan nama saruma tua asa ebe dapat tua ma perlingkungan di Siborok amat taribataro si lihat tua saluhu nama kita di paro asa sah di Solo masa tubotean nung sah igar kamu agak nagut tulu aja di bulu tujuan nyarion sa mamoras jelas sa matu panggabian buti ibe amang permusik nami mereka rumah ede nagirang-girangi pangulan huriai mereka ede huriai mereka Así
Sekarang hidupkulah milikku lagi. Oh, apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku sayang, semua dimuliakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Begitu cara berkesudah, betapa banyak kasih-Mu Yesus, jiwa ku diselamatkan. Hosanna, ku memuji Tuhan, Hosanna, ku tinggikan Yesus, Hosanna, 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 ku memuji Tuhan, Hosanna, ku tinggikan Yesus, Hosanna, 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 ku memuji Tuhan, Hosanna, ku tinggikan Yesus, Hosanna, 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 Hamunay na marhitehon ina ulos ito rabu. Sayang dia matutura dyan nami. Marhite ulos na pinasahan mo na tima ulos na gadyang sa gadyang matutubar ang tagalog gadyang balitaw oras ni namin pargalingan mo na. Doon ay matutusa ko na doon ni natutua asamago na mahato na itong nanyagat at turuyan. Oras matutu kami pargalingan muna naman jalo. Sa lagtuganda na matuturi ang muna ang alayan. Ano man ay pahula-hula namin. Bedang man ako partusin. Yorong ni hula-hula amin sa Pilipinas. Kono tungpe aw na magjalo di son ba nang hindi mahami na magjalo. Jadi dia muna son emong buru namin son ipangapit ba. Oleh atin may tuwat na buhi damar pungu Jolo ni jauh ni pengataran ni anakon, pengataran ni boron. Asi maroni tuwa tutu, tuwa di hamuna paparan ni orang boru nami. Pas itu matang-matang nama masuk kita selalu na. Baik ni nomor hula-hula boru kita. Jadi songon hami orang ni hula-hula. Lihat memang boru pasong na pinasapuna. Songon sangat tu hami orang ni hula-hula selalu na. Lihat ni kamu. Pagkatang ni mo malihita, kasi ato malihita, mas patuan na magdalibata. Sirupoti mahami siya borong ni hula-hula sa rukna, maulate ma. Memang panggol pargosi. Saat mau hami ima songon hatawan pagtaon ma gotang hasatani si tiyo-tiyo pasataw ma sabi sa tanah. Maulate ma, ni omong parmasin namin, puti ma. Jadi mau nanti matuturi hamuna orang di hula-hula namin. So ni mga di hamuna hula-hula namin sinaga. Kumasaan tayo mga partikel at hamuna. Alhamdulillah, baru kami songon hula-hula muna. Diyan pumatan tugas sinaga, anak buru bere, nado di tar percerahan, kota Payakumbu dohon Kabupaten Kampung Kota.
ima sifatna dohot pakalatson ima pesta ni songon berenami songon guru nami tong kita maduk malate tu gudang tu mata di batan kalau tak berkiri dosen awal sadarion mulai sagari nak kaning tak rojo bason hingga dusun di ulau ni jalan cuaca pe sangat mendukung dok jadi hingga dari kita maduk malate gudang doang kasih sohok ta nado tontong makalatson songon delota para do bason jadi sok kami rolai songon dapat saton ulus jatong-tongan bunga tak ang nabuhapen na tutulusi o nang pula bere kamu yan kualitet ulus na bere kamu ma tongok bunga tak naro masalah di roha nalahu makalacon songon perbugasan ni bere nami song-songon di baru nami jadi itu bere nami song-songon di baru nami jadi di somhami bere songon bunga tak bunga di tulang muna bunga di bapak tugas sinaga anak buru bere nadong di Payakumbu kota Maja do kabupaten 50 kota ima songon makalacon parbugason parsare pemuna kian bekas curi tuhatan akaning nai pacahat dina potona ima mata pastor jadi habipe songon tulang muna sangat bersuka cita di mana kalian tadi mendapat keberkatan pernikahan jadi harapan dari tulang harapan dari bapak dan tadi juga kami itu sudah disampaikan Bapak bahwasanya kalau di kami itu adalah buru sinaga enangnya kabareda dari napos nami dinalaho mulak pihak usul tutar perserahan di Pekanbaru segera berbaur dengan hula-hula tulang marga sinaga nadok bunga dari Pekanbaru enangnya nanti kalau di sana panggil Bapak lah ya enangnya mudah-mudahan keluarga kalian keluarga yang harmonis nah, ada cekcok sama sekali ya kalian nanti di sana jangan gara-gara kurang garam sayur marah-marah kau bere jadi itu kami pun kayak gitu jangan terlambat nanti bere ini datang ke rumah udah marah-marah yang boleh ya saling kasih mengasihi saling tenggir kesalahan saling ditutupi ya jadi di sono tuh ada ulus yang akan disampaikan dari tungguan jadi tidak pernah tungguan ya jadi dimanapun nanti kualitas ulus itu jangan tengok di kualitasnya ya tengoklah kami ini tulangmu tengoklah kami ini bapakmu kami ikut serta berpartisipasi bersukacita atas pernikahan kalian ya Perjolo udoko ata jual amang boru ba amang boru ison ro ami songon hula-hula muna ba tung olak kami pes yang molotung pedang rosak kuta amang boru marba benong mahamuna amang boru ay sarpa do ami ay lukon ngau telepon abang do au do ho do au nang so isi pe au nong isi mau anggia na pasatu awang guru jadi saya anggia matu awang guru gajang umur muna ba saya saur matu awang guru di payut paupo saya marnono dohot marnini jadi do tutu di leku do ibotokku ba lunga gudang be hata puda hata pasu-pasu naung di pasatu hamuna jadi na si pasatokku ison leku ba dot ibotokku bereng ma ison kurang aka bapak tak itu jadi itu tutulekku gua ma itu kon tu jabu aka bapak na ison kalana bodo lekku nama boto bagas nami asa ditada yang sudah kami aka bapak na ba bodatku tuh ibotokku mulu adong permasalahan di rumah tangga nian mulu setiap rumah tangga saya dong donian permasalahan ba unang parjolo mangalu-alu tu damang pangitubui ba mangalu-alu hamu tu hami itokku asaboy hami mamuda-mudai nyon lekku bere manang bere nami ba ison tutu adong songon pulos si gajang rabu ba
tung pedek pe nama langsung dia pe na buat satami ba lasma daging muna lasma to di muna leku dot oi botokku do ison adong do titipan sian huta sian ala abang siloi abang sitian dot si pagar ba tung so dia pe tutu na boy pasatami ba saya lasma roha muna daging muna dot di muna jadi donok kuma tutun tukinai mulo tumpe hamuna mulak tu pekabar alan pekabar doang muna kan badonok matutu naporantiar tano rangging masiranggoman tung daging tape pada udao seto ditai mak marsi gonggoman matangga debet nyan kurang renau nama ngul kurang punya nakakno ternyata amang harulik ko sung medok nilai tapi rumahmu kalau kena tahu lupa sabra kalau mahami sida bere dokter Mahanginan manorobi mo ma babu betul dokter kami nyanyi son akan tulang manorobi tidak itu di lamang pada di tulang menengah kingan telepon itu sudah apa tahu angoi roamang sama dokter seda dia kanan yang roh belum bisa tinggal sana bukan beliau semarang itu ani se jangan mau saya bagi mana Ayo tunggu dulu. Selamat masuk dokter mai. Malate, jadi kamu na guru beri arong, nasi ona muna. Terus Terus barat tay mahadat tasaluna. Ala nang ritano kami saluna pino parndep nami tugas sinaga. Dia anak guru beri na dong di tanah prasarana non. Baima kodang tugas sinagai asal pasat kami urus terok rapu. Baima. Selamat pagi.
nung nga di masahan tamuwi ima songot parhitian di pasu-pasu tuhami pargalingan muna nung nga tumasalas tuturuhan namin dalam Maria iya ng tati namin di siya ni raja namin di sudena haburjo do holong muna do holong namin datong sa una do ina tua-tua asa bago na marhat tumatong na niyaga at nirobian Horas matutuhan ay pergalingan muna naman jalo selap tulanda na matutudi hamu hula-hula namin na mga liyan nang songon ito ng kaning raja namin ima diak kahatanoli hatanaling na pinasahak muna tuhami sayang giyak patutong asirohan itu raja namin asa dapat tutu songon na daw na tua-tua asa ay berjulat-julat mana berjulat-julat siya kulak-kulak ni batu julat-julat na binuat may tabu-tabu disudahin na tami ang ninamang holong ni roha tuhami terlumuli matutu hata pasu-pasu na ulisan hula-hula doon tulak namin asimat tong rohan ni Tuhan saya pe may itu persebut namin tuak may itu abaran namin abing may diabingan namin jala gonggomon namin matong ihot martungan di jabu jadi di shop raja namin ala neng roh matutu hari meneng manob-manob bahamu na hula-hula namin ala nang iri jala mangilip kami tu hula-hula namin mulutuk pe olah tangan marsob bahan meroto depan ni raja las maruhamu ni raja namin jala mulutuk tung sahala pe raja namin kubat kami songon kesehatan ni sobat namin mardos ni roh mari hamuna at hula-hula namin songoni para raja namin gabi anak guru kamu jadi songoni madihamu amang permusik namin ala ning aroma tutu kami manom-manom bagula-gula namin baik damang maju na partusi nami balitang mabagawi tu batakku sekaduan arita magawi ala ngita marsi paulo saha sulu sama urtian adi basahat tamu sobat tu habis aluk dahulu namuna saha mau banggawian saha mau parpuran ada isokong pangidong munaya mah ala onda marate tubun nami mah buru nami do hila nami hujabu sajumpa naulina dengan baik kamu mah namalo nami nahu parsusin
Bali.